Phambi kwenu akusikuhlanganipha akusiko futhi ukwadi Nkosi emusa isibusisi ephumusa wababe uNkulunkulu. Amen. Sitawugijima ke bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi sivulele amabhayibheli ethu lapha kuJohane chapter 11 sitawufunza khona verse 25 na 26 bese sigcina na 39 Nkosi emusa isibusisi. Jesu wathi kuye, mina nguvuka nephila, lokholwa ngimi noma angafa uyawuphila. 26 Lokho lophila akholwe ngimi angeke afe naphakade uyakukholwa lokhu. Jesu wathi susanelitshe Mata dzadzewabo mufe wathi Nkosi kutamuka ngobe sekwedlule emalanga lamane angwatshile. Bamfundisi manenhlanga sicela usibongele. Praise team kunalokuhlabelelo uthi ubumhlobo lo njenga Jesu. Ngiyacela kafushane usuhlabelele. Uphi umhlobo onjengo Jesu akakho. La bazalwane lasifunza khona iBhayibheli livela abantu ababili Nkosi emusa isibusisi. Yebo bakhona nabanye lekufaka ekhathi boMaria naMartha kanye futhi nemaJuda Inkosi emusa isibusisi. Kodwa ke babili bantu kahle kahle la lesahluko lekukhulunywa ngabo Inkosi emusa isibusisi. Siyambonga bazalwane ukuthi sesikhona endlini yakhe Inkosi emusa isikelele. Kuthiwe intolo asivunguze umhlabathi uze kuthi lembewu nayiwa ithola indzawo lekahle letawena khona Inkosi emusa isibusise. Uyavuka namhla uNkulunkulu uyatikhaza ngeliphasika kuthi kahle kahle kuze kuthiwe kuleliphasika kudanga
ngani kusuke kule phasika inkosi emusa isibusise la sifunza khona bazalwane babili bantu labavelako la labantu lengikhuluma ngabo ufake ekhathi Lazaro bese kubana Jesu phakathi kulabantu lababili inkosi emusa isibusise la iBhayibheli lisitshela kahle kamhlophe ukuthi labantu bekubantu labe bahamba kanye kanye bekubantu labe baphila esikhathini esiningi bakanye kanye bandzawonye inkosi emusa isibusise uma ufunza lenzaba khona la liveta khona iBhayibheli kwangathi kwafika isikhathi lapho khona kuba nalelo bathi long distance relationship la Jesu wahamba ashumayela Livangeli khona kodwa inceku lekuthiwa nguLazaro isele ekhaya inkosi emusa isibusise inceku nayisele ekhaya lithi iBhayibheli wagula Lazaro ekuguleni kwakhe Lazaro bebati bosesi wakhe ukuthi Lazaro kunemhlobo lodlula wonke umhlobo inkosi emusa isibusise kungakona kagula Lazaro abazange mhlawumbe bamyise etinyangeni bazange mhlawumbe bamthwale bamyise kubodokotela kodwa bathi ukuthi kunemhlobo lokumhlobo wakhe inkosi emusa isibusise lithi iBhayibheli bathumela umbiko kuJesu ukuthi Jesu Lazaro umngani wakho lomthandza kakhulu uyagula inkosi emusa isibusise lithi iBhayibheli asakuvile lokho Jesu wanganaki ukuthi kunenkulumo lefikile kuye inkosi emusa isikelele kahle kahle hayi ukuthi Jesu anganakanga bazalwane sizathu Jesu wayengabukanga kugula kwaLazaro inkosi emusa isibusise Jesu wayebuke abantu lekufuna baphenduke ngesimo saLazaro inkosi emusa isikelele uma lo mbiko ufika kuLazaro kuJesu Jesu yathalalisa ukuqhubeka nalokunye wenda kona sizathu Jesu akabuka kuphela ukugula kwaLazaro kodwa Jesu ubuke abantu lekufuna basinze ngaLazaro inkosi emusa isibusise Hallelujah ayahamba malanga lakhamba malanga kwangathi kwafika lomunye futhi kuye uthiwa lo muntu sewugula kakhulu ngendlela agula ngakhona kwangathi angeke asinze inkosi emusa isibusise ayahamba malanga nakhamba malanga kanti mandulo bekusuka umuntu nakafile kufuna ahlale 4 days after 4 days sekuba lesiqiniseko sekuthi lo muntu ngeke asavuka lo muntu sewambile asala sesenza amalungiselelo inkosi emusa isibusise ithi iBhayibheli wagula Lazaro wafa nasekufeni kwakhe Lazaro wangafiki Jesu ngoba bazalwane kunelinye into letendekayo empilweni yokukholwa umfune uNkulunkulu hayi ngoba ngakuva uNkulunkulu kodwa bebhisi uNkulunkulu nalokunya lekwendako hayi ngoba ngakunaki ukuthi wena mhlamba uthandazi ngcono uyakunaka uNkulunkulu kodwa kunebantu lekufuna basinze ngesimo sakho inkosi emusa isibusise wagula Lazaro wathi mathe wafa Lazaro khuluma ngenceku kumele lebehamba naJesu khuluma ngenceku kumele lebehlala naye Jesu khuluma ngenceku lekuthiwe kubo bonke bangani baJesu leyo umhlobo waJesu inkosi emusa isibusise but wagula lo mhlobo wakhe wathi nakagula kwafika isikhathi wafa ekufeni kwakhe bambekanga ukuthi Jesu uthi utombona ukuthi nangisewufile lithi iBhayibheli bamgwaba inkosi emusa isibusise uma bamgwaba Lazaro kwangasi komakhelwane kwafika lokho uthi Jesu umuntu lonjani kahle kahle ayeke incembu yakhe igule besibukile kusikayisinzisa ngoba phela labantu banebudlelwano obukhulu laba besibukile ukuthi ngeke sesihlale ematrasini sitofukama ngoba phela lo uhamba naJesu kanti nakulabo labahamba naJesu kuyafika lokho inkosi emusa isibusise lezinkinga kusinasefikile kuloyo muntu yini lekumele kwende loyo muntu nakufike kuye na inkosi emusa isibusise nakafa Lazaro bayamgwaba kuphela 4 days ethuleni laLazaro bafaka imbuza elitsha kuthi vele lo muntu ngeke asavuka inkosi emusa isibusise lithi iBhayibheli phakathi endlini yaboMartha naMaria bekukhona amaJuda bekayakolilela labafati kuthi phela lo muntu wenu sewambile nathi besibukile ukuthi kutawende kamilingo
kodwa naku sesiyamukela ngoba phela kude lokwendekile sewushiyile inkosi emusibusisa kanti Jesu nenkonzo lekufuna yende noma likafuna kuyenda ngesimo saLazaro inkosi emusibusisa la sifundza khona ku verse 25 na 26 lithi iBhayibheli ukhuluma Jesu uqobo lwakhe uthi mina ngikuvuka mina ngikuphila umuntu lokholwa ngimi noma ngafa loyo muntu uyaphila noma kunendeka afe kodwa naye ekufeni utawuphila ngoba nasekuvusa labantu abafile utawuvuka kanye nabo inkosi emusibusisa yaqhubeka lenzaba bayakhala boseSomalia uthi Martha nakeva ukuthi Jesu sewufikile endaweni yangakubo lithi iBhayibheli waphuma waya komhlangabetho kunemagama Martha lekamhlangabetha ngawo Jesu uthi nakafika kuJesu athi Nkosi kube bewukhona wena ngaba kakafi umfowethu ngoba nakakhona yena bazalwane kufa kuyadeda nakakhona yena kugula kuyadeda nakakhona yena Timba kuyadeda kuyalalela liphimbo lakhe uthi kube bewukhona Nkosi ngabe umfowethu yaphila uthi Jesu kuye nakaqhubeka kodwa ngiyathi Nkosi uthi wena ungakutshela noma ngabe yini kuNkulunkulu akwendele kona lokusho ukuthi lithemba lekufika kwaJesu likhona kuMartha bathu balamalanga kusikomuntu abawabali bazalwane malanga ekufa kwakhe asendlini kodwa kubalwa amalanga lapha esekasethuneni lokusho kusikomuntu bekanabo mhlawumbe boma 10 days uma singabala lamaJuda bese kayebonile kuseke kumele kwentwe ema 10 days inkosi emusibusisa uthi Jesu ukhuluma namagama mina ngikuvuka mina ngikuphila umuntu lokholwa ngimi noma ngafa akaye ekufeni ngoba bazalwane naso uyimukele lendoda simo lebesikuhlula siyadeda mase uyimukele lendoda into lebede kuhlulu yakhona kumelana nazo mase uyimukele lendoda ikunika kasipiti sekhamba ishaya kodwa ube usemile sicalweni usemukele ngamkhethi tolo umukele yena umukele indoda lephilayo inkosi emusibusise verse 39 sinabafika uyagijima manje uya kuMaria uyafika uyamhlebela inkosi sekhona ngoba nayifika inkosi bazalwane ikhanza simo singabukeki kodwa nayifika isitshintshi lesimo kodwa simo automatically siyaguquka sifane naye inkosi sibusise siyema bazalwane simo ngoba uNkulunkulu unginelihlobo bazalwane yale mpahla lethathele nabo umuntu awuhlala kuyo imandi akwandeki nangabe beyibovu sukuma umasibovu kodwa utawusukuma sewunelibala lelibovu yini izaba ngikhethe ukwenda lethathela nabo yafike kahle uthi nakamhlebela inkosi seyikhona lithi iBhayibheli waphuma Maria waphumisa kwentuba wahamba emaJuda ambona hamba bathi phela lokungenteka mhlawumbe yakothi kulala ethuneni ngoba bekamthanda kakhulu kubhuti wakhe asesimlandzele kanti sekufikile kuphila inkosi emusibusise nakaphuma mlandzela lithi iBhayibheli bahlangana naye ukhuluma amagama lapho nomsesi wakhe kube bewukhona Nkosi ngabo umfowethu yaphila inkosi emusibusise uverse 39 sokufikile Jesu ufuna ukubukana nendoda kahle Jesu angafikelanga Lazaro Jesu ufikelela amaJuda langadana uNkulunkulu uthi ngathi naLazaro amaJuda kufuna phenduke kwamasuku lesigodi sona leso uNkulunkulu bekangakiwa wathi Lazaro sekakhuluma naye ngoba bazalwane bantu lebakholwako kunelwimi lebalikhulumako lekungasilo lasemhlabeni kungako nasewulikhuluma wathi Eli noma lo mpriest ahleti emnyango ethempelini lo mfata athandaza wathi mfatinzini utawudzaba kuze kube nini bese katshintsha ilanguage yokukhuluma asemhlabeni kodwa nakhuluma ilanguage yasemhlabeni akhuluma ilanguage yasekhaya inkosi wakhuluma naye kwangathi baqoqa sethuneni kusimhlobo wami sengikhona angingaphuthi ngoba mhlambe ngikuzonda kuwe
kodwa ngiphuthe ngenxa yalabantu. Kungabe uyamuva noma khala Jesu uthi Nkosi bengathi noma ngiyathi ukuthi wena uyangifa. Kodwa ngenxa yalabantu sala sewukwende wendele labantu. Kuze kuthi labantu bathi amandla akho. Kuze kuthi labantu bathi ubukhulu bakho. Sala sewendela bona. Inkosi emusisibusise. Lithi iBhayibheli wafika Jesu. Nakafika lapho kethi nana ngifuna sithandazele khona. Nakafika Jesu ukhulumana nendoda lekumhlobo wakhe. Kwangathi usungawari Lazaro uyavuka wena. Inkinga nilabantu. Inkosi emusisibusise. Uthi nakafika uthi nimbekephi Lazaro. Bayakhomba lithuna bathi lapha kunelitshe. Uthi Jesu khiphani litshe. Ngoba litshe bazalwane limele lidwala. Bekangeke Jesu afika khiphe lidwala lelitshe. Ngoba naye lidwala. Inkosi emusisibusise. Ngoba inkosi letimbila tihlala endaweni eyodwa. Lapho nayi indoda elahlala wathi khiphani litshe. Khiphani litshe. Bazalwane kunento uNkulunkulu ekangivulele yona la. Uma ukhumbule omaka naMaria bakhala ngokufa kwakhe. Uma Jesu afika lithemba lekuvuka kwemfowabo liba khona. But kunento lebanayo. Uma Jesu athi kubo khiphani litshe, kunemagama lebamhlangabeta ngawo Jesu. Bathi singalikhipha bona kulikhipha litshe. Kodwa inkinga sewuyanuka. Asiwazi kusonzela tukwentolelukako. Lithi iBhayibheli banathi bahlehla. Babuyele emuva ngoba bangakufuna ukusonzela tukwentolelukako. Kanti seyifikile inkosi yamakhosi. Fikile inkosi letelela abalukako. Lithi sekukhona ngitovusa. Lento lehlile leseyukako. Ngivusele kuphileni. Uthi khiphani litshe akunazaba nebunuka. Kwangathi bahlehla. Kwangathi ngiyabona lesikhathi bahlehla babuyele emuva. Noma lesikhathi Jesu asonzela kubo ethuneni. Kwangathi ngaleso sikhathi emazulu ayehlethi phansi. Ngoba banamsebenzi ahlethi phansi. Haleluya. Bafuna kubona indodana ikatimuliswa ngoba bazalwane isesiphambanweni. Kungenxa yetiphambe kwetami nawe. Kodwa ikhona kutosiphulula. Kwangathi bebahlethi phansi emazulu. Lesikhathi bona bahlehla ngekunuka. Bahlehlele emuva ngoba bazalwane uma ngabe simo sesifikile emuntwini nalabe bakukhulekela bayahlehla. Hayi ngoba bakuzona kodwa simo siyababika ukuthi bahlehla. Bona kukhanya bayakuthatha kodwa simo siyababika ukuthi bahlehla. Athi lo hlabelelako bayeke bahleke. Bayeke bajabule. Ngoba izulu limele bahleke. Bese lona liyabhakala. Thank you, Jesus. Hallelujah.
yile into lokumele siyi-understand. Ngoba sinebantwana baNkulunkulu. Njengebantwana kufuna senti order kuNkulunkulu. Ayikhosile incebo kaNkulunkulu. Ayikhosile bazalwane incebo kaNkulunkulu. Babathi ngakuyathula bazalwane. Baba usini. Sitothandaza. Sithandaza uNkulunkulu lonemandla o. Umbiko waNkulunkulu. Kuningi lokukhulunywa kule verse. Inqeku yaNkulunkulu lekhonzeka. Kodwa lokungilethela ngilethela amagama lathi Lazarus wayumhlobo waJesu. Uma Lazarus angumhlobo waJesu, kugula kwaLazarus bokungasho lutho kuLazarus. Bokungasho lutho kuNkulunkulu. Kuhlukana sigaba njengoba incela ishintsho kwaLazarus naJesu. Kwakungasho lutho kuJesu ngoba Jesu wayumhlobo waLazarus. Yinye-ke into lokumele libandla li-understand. Phakathi kwaLazarus naJesu kwakunelitshe. Lelenda kuthi Lazarus angamuva Jesu nakakhuluma kuye. Into lebekathe yena sibambelela litshe lelingabekwanga nguJesu, lelingabekwanga nguLazarus, bathi kufa kwaLazarus kwalethwa isayini yelitshe kuthi forever amen. Bathi ngenxa yezwi lelingeke lifike kunelitshe. That's why Jesu before akhulume naLazarus wakosa akhulume nebantu lababeke litshe. Ngoba kukhulumeni kwaJesu kunelitshe lengavakali Jesu. But uma kususwa litshe lisuswa ngilala balifakile. Kodwa kuthi liphimbo la Jesu ligugule kubona kube liphunga nelimnanzi. Empilweni yokukhonda bazalwane kuba buhlungu nakufika isikhathi sekuwa kwemuntu enkosini. I-distance njengoba into yenkosi ishintsho yaJesu naLazarus kwakukhomba ukuthi emava Jesu ancipha kuLazarus. Then uma kunganamavi aJesu lafinyelela kuLazarus bantu baletha into tokuvala Lazarus. Uma basalwane Jesu endade ukukhuluma nemuntu Holy Spirit kumele kusuke lento leyanda umkhathi phakathi kwemuntu naJesu. Sitothandazela lokho namhlanje. Sitothandazela lokho. Uloko lokuletha incebo yenkosi kuthi phakathi kwakho nelivi laJesu kunetinto letibekile. Sometimes kungaba kuswela yinto lebekile. Yathanda isikhathi esinako. Sometimes kungaba kumshado wakho yinto lebekile. Sometimes kungaba imidlalo yinto lebekile. Holy Spirit, come now. Sometimes kungaba imfundo yakho yinto lebekile. Sometimes kungaba imali yakho but wena umhlobo kaJesu wena useduze nengo. The problem kunento lebekile
ufuna kususwe yona. Kuzakhuluma kwaJesu. Imithwalo yethu eKalvari. Gijima sithatha. I don't know. Ngoba kunesimo lesikhulunywe bantu empilweni yakho. Bathi nekulungu litshe lelibekile. Mighty Jesus. Imthwalo yethu. Basawa. Ayikho into lebuhlungu njengekulilelwa ungakadililelwe. Litshe lelibekwe phakathi kwakho neso. Ozami ngaseNkosi. Ngoba kulethenga uNkulunkulu lapha. Kuthi sisaqhubeka ngicela ubuka lapho nasembi kwakho. Buka lapho nasembi kwakho. Buka lapho nasembi kwakho. Lapho lokukhulunywe ngayo ngawe. Ikuphambanisa neso. Ikasimulo yakho. Igwele. Amazulu. Watangishola magama uzwe ngoba utheni uJehova kuwe. Wena lezinto zaba utheni uJehova kuwe. Nkosi yami uyisidalwa saNkulunkulu wethu. Glory to Jesus. Sit ama